Zdravo ljudi! Evo nas ponovo u Bosnjan video sizad. Danas kao što vidite igramo opet Explosion Light. Danas ću vam pokazati kao što vidite, nisam završio reći, ali evo kao što nema ništa drveća i tako jer sam stavio da kao kreativni mod u pravo Minecraft da nema ništa. Danas ću vam pokazati nešto novo, znači ovo nije baš kućica, već nešto kao ljetna kućica i tako nešto znate. Pa evo možemo da počnemo, znači tu je jedan kućica i bazen. Idemo prvo u kućicu, znači samo da uključimo da možemo da letimo. Znači evo gore sam normalno stavio one parket od hrastavine, ja mislim da se tako zove tu. I tu sam ove stepenice. I tu sam isto stavio to i stavio sam sve oko vidite. I tam kao one stubove. Tu sam stavio neku malu kuću, tako da tu sam stavio one isto. Znači, kaže da sam previše, nisam trebao ovoliko. Idemo sada u kuću. Otvaramo vrata, znači drvena vrata sam stavio. I evo kao što vidite, tu sam stavio jedan krevet. Nema baš mjesta za sve, jer sam stavio malu ali dobro, ovo je kao neko da se ostavljaju stvari. Znači tu sam stavio krevet. Ne znam da li ću moći da legnem od ovih stvari. Dobro. Tu sam stavio šporet, da grije sobu ako je zima i tako to. Tu sam stavio vizor, da ga ugasimo da ne radi bez veze. I tu sam stavio jedan kovčeg. Onako, čisto da neko može da ostavi stvari ako su, na primjer, omalili im se odjeća neka i tako to. Pa idemo na bazen. Znači bazen sam stavio razno šarene. Stavio sam 3 plave vune, znači vidite ova najsvjetlija, tamna i svjetla. Znači stavio sam tu, nije ovo ono dugme da se pritisne, već ovo kao svjetlo, da ga ugasite, onda izgleda kao dugme, ali dobro. To sam stavio ako po noći se ne kupa i tako. Bazen. Bazen nije baš prevelik, nije ni premalo, ali više ide da je malo manji, jer to je za 2 osobe, 3, da se mogu okupati, tako to, porodice. Ovdje sam stavio skakonicu, znači skakonicu nije ništa posebno, znači jedan blok cijeli, ova 3 sleba. Evo možemo da se popenjemo na skakonicu. Nemam pojma zašto neće. Evo ga. A ja trenutno letim pa zato nije htjelo. Dobro, evo znači stavio sam tu merdevine da se možete popeti lijepo. Evo. Idemo na glavu. Dole nisam ništa htio da stavljam, tako to znate, da uljepšavam, ali i ovako izgleda lijepo. I ovdje sam također stavio merdevine da može neko da ide tako. Lijepo. I eto, ljudi, to je bilo to od ove, vidite, ove kuće i tako i bazena. Znači, snimao sam danas parkour iz kreveta jutros dok sam spavao, još probudio se ne znam šta ću da snimam, pa sam snimio jutros parkour dok sam još bio u krevetu, pa mi si glas, još se nisam razbudio, iz kreveta sam to snimao. Pa ne znam da li to da objavim tu parkour ili ovo. A sigurno ovo ide, a sutra parkour. I eto ljudi, to je bilo to. Hvala što ste pogledali klip, subscribe se na kanal, lajkujte ovaj klip ako vam se svidio, lajkujte i ostale i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!